guta amakuru y'umuntu ku giti cye muyafata mukayakusanya telefone ze email of the British population. Ibyo bintu mukora abaturage b'Ubwongereza. So in order to create an intelligence super system, ibyo mwabikoresheje system idasanzwe surveillance network called Total Human mwakoresheje icyitwa ngo Total Human Engagement Analytics, ngo ni system cyashya bazanye mu magambo ahinnye yitwa THEA. Uri bakoresha baneka abaturage. All of the details are of course classified. The essence of ayo nama kuru yibanga cyane THEA is to make better informed gusa iyo system uvuze yitwa THEA ni system twazanye mu rwego rwo kugira ngo anticipate threats. ikidufasha kubasha kumenya ibyago igihugu gishobora guhura nabyo bitaraba. Is unlawfully invaded. Ibyo muri gukora no kwataka ubuzima bwite bw'abene gihugu ntago byemewe kuneka abene gihugu nta cyaha bakoze. Since THEA went online, MI6 have intercepted threats at a rate kuva iyo THEA twayishyira ku murongo ngo igineka abaturage. MI6 ni ikigo cy'ubutasi cy'Abongereza tumaze guhagarika ibitero byinshi byagombaga kuba cyase kubikumira. Let me be clear on how this ends. Rero bino bintu ukuntu bigomba kurangira muze. You and Prime Minister Fordham under Prime Minister Fordham investigation and THEA dismantled. Mwese mugiye gukorwa iperereza ndetse iyo THEA yanyu iyo systeme nyine neka abaturage nayo itikurwa ku murongo nizongere gukoreshwa. Hari ama systeme menshi yagiye yamaganwa ngakoreshwa kuneka bene gihugu. Hannahan was grandstanding Prime Minister. No, the whole thing's a circus. Just without the entertainment value. Hannahan is gaining traction in this election. uri kubona ko mu matora ashobora ahagaze neza mu matora y'ubutaha. National embarrassment. Gusa bino bintu byo kuneka abaturage bikaba byamenyekanye ni igisebo kuri guverinoma. To steady the ship. Tugomba kureba ukuntu ubwato rero buri kurohama twongera tukabusubiza ku murongo. Sacrificial lamb. Dukeneye igitambo rero. Let's face it, Stephen. You're Prime Minister this country has ever produced. Niweho mu maneko hambaye iki gihugu kigeze kigira. A hopeless. Gusa nanone ibintu byo gukora mu office birakujena. Have our shortcomings, Prime Minister. Prime Minister twese tugira intege nke. Yuri Premier Minister w'Ubwongereza. The tape stopped. Kuri coding ndabihagaritse. Ubu ninjye nawe gusa turi kuvugana. I think this could be a blessing. Ndakeka bino n'umugisha ahubwo tugize. To get you back into the shadows where you belong. Kugira ngo wongere usubire mu gicucucucu abantu batanakubona niho ubarizwa. Nikayibanga ryanjye nawe ugakorera mu gicucucucu ariko akazu kagakomeza abantu bazi ko twaguhagaritse. Frost, you're number 2. Roberta Frost as head of MI6 as ni ugiye kugusimbura. Frost abayoboye MI6 ni ikigo cy'ubutasi cy'Abongereza uyu mugabo ni wari ukiyoboye. Turaza kuba tumushyizeho nyuma y'amatora nzashyiraho undi muntu umusimbura. Roberta namahitamo meza ni umukobwa w'umwana mwiza ntabwo dukeneye kuzana umuntu hanze ngo amusimbure. Enjoy your retirement. Rero nezerwa no kuba ugiye kuba mu karuhuko. Muze yashyizwe mu karuhuko. Mbega no kubanga ibyaha byose bisaba bimushyiraho kare wazanye iyo systeme nganeke abene gihugu kumberera byumvikanye n'abayobozi bo hejuru barimo na Prime Minister w'Ubwongereza. Ariko baravuze ngo habakenewe igitambo. Mu gihe amakosa nk'ari yabayo kugira ngo yitirirwe guverinoma yose, guverinoma itivuga ngo na amakosa y'uyu muyobozi runaka bakayamugerekaho bakanamukura mu kazi bikitwa ko bamuhannye kumbe bari babiziranyeho ariko akajya akomeza gahembwa n'abakorera. Siri muri muyobozi wese wirukanywe ngaba yakosheje mu Bwongereza. Niho tuba turi. Mba mbona mwe mushaka no kujya muri biriya bihugu bindi byo muri Amerika kandi turi mu Bwongereza. Umugabo ageze hano yaje kugura n'imyenda yo gushyira kana. So kana hano hari abari live kuri telefone umugabo ari gucaho. Tuvera tugaruke kuri MI6 headquarters yabo. Headquarters. Kumbe dore ya systeme yitwa THEA iracyari gukora. Mainframe yayo iri hano. Kumbe yarayifu abakobwa bari yahise ikururwa n'imashini zo muri MI6 hari icyo babonye.